Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Ubak Pius Marwen bulong kertong Jaga United Democratic Party na Langrin constituency hagakat projek rempang alajar posan ulahir syakashnong rang thong kinba badagashnong sarin ban pan jinggershan nikipat ba bikin ai jinggershan biang yau hagari kenti ban mikmat komu MDC syaka khasihus atan ma district council habakan hagani ke jingalang ubak Pius Marwen ulong bikin bon giseng san perthai ki perta i jat bin reu tai kiran sanyalap election ri ondalakot ke election ki janajar Upia sulu angru baga jing ijat benriu kedai banyat rengkat berkeroi kapar hendai banju perta ijat benriu kelam keroi kapar kata kalong ka basu jelar bat banju penbi jaki pat ba ide beta bala ndai ta kata ngacu tolok mo teman ba ndai ba pius ong ba don kali don trok na do ba jok amle ngan mo unong thau ai nga koi ka bata na do ba la khat ipa aja spau ngan ka pe peran tru nyong ngan lo ki nyok mo don khon don ti ban he ban san mangai ba ki bro remut adu bagi laya he adu armut lele he babut yang ala le lejing ber bopius pantale pemde ba ala don pemde pa ngong don halin benda ublai ba ayang ada koi pat pentak ka mai kecil ke mana ada malu mana pendap ya kayen kesep pendap ya ka lek kawan na kamta jeng dulu kam ya tadi pi nga ong ba kejing e cetere rekat berkaroi kapa Kajik je beriong ora ete ki jaka suma ora ki school ki babia kisnong ki bapat poilan ya kantami ki baduk ki basuk ki bakop sidang sem sidang lalu lihat lang yang ketangan perta nang yero mat matu niro dali hendrai bersiong je beriong je beriong tang dak ketin je beriong pat nang her je beriong ketin je beriong toyo Haka juk kali kapota gi ece beri orang kat berkita bar karoi kapat bar ke kajilang kajista bar ke jinggut berweng ke jinggut jinggut beri tungin manlaus nem ngai ba kitu ki papot poisrok nik sem pelade kita isto manlaus nem dero undre baje nyo baje lami nayer san baje wan phayer nyo baje rathi ada saya jo biang bor sistem ke bela nda yo khay yo so yo khay ke marap ke yogi hamdi tat Kiwan ki majam yang berkhiat nak kena bangim ngiram ki baket tang nak kena bom don surok jadi ko abaje beri jungi panam hian asuk shu ngie je beri halor berkeroi kapa wat sutu bakla bakta ki je beri ko ong batang maki ngar ngie je beri ndai bagi ngie je paket ngie je beri kan tran ndai mo de national party mo ngie je beri mo ko je beri de ki topi ni bara so samskin tamaki mo Bapak sang skin manusia saya tam apa? Nama pergi saya kisah kipai kali tentang berduna kita belajar kunta. Malah usna sang skin nama jisya kaskin kedai bersiap nanti na blok. Kamu perkat pat kibaduk kibasuk. Baik kali tam dalam thong nanti kasan spa ajar. Nalo bagi ayah kibaduk ngalong bagi ayah kibaduk besok. Nalo bagi beli sang spa saya kuntan. Namun nak kenyau tak lupa yang ko, nak perang keluar medikitin laipan naran ko. Tidak tu kapan sipan steng hampir dino. Sipan steng lupa ye. Ni soto ya kata, ni tep ya kata. Neki orang bayang katulok, kadai nak kata kacuki be. Ya kata kadai kamu kacuki gimla berpenbon. Tambah hanga apa ngasyam apa kalau kadai konsumsi gitu ni. Ngayo tulok ni tuh filaya. Allah lahaja mungkin Allah nayam dia berbayin, baisen, bailai, bayi kata Allah lahaja bersilap nak kondisi laya. Namun kaji berkat ni lailak na nyerap ini bertai ki long yang ki ba kun swet na nyerap ki bersai ki yang ki ba ki kudlak ko pidang ko ma de nangpun ba syang se kon susui berkuai phis ai kendo nangpun ki bedok ki basuk na berkat itai lailak hendrai itai lailak nan kwa mi tu ki don tek tek tang stiu unda bon ba ki batia hostal o silong hamo keluar ano stoy lene hasong akhau ba ki pun kadung ngut ki batia aptai Yo pak ngasutu bagi pon ro boleh kita ki papan ngasutu dia tu kudan menteri ngam trai bagi pan bengan ngasutu ngam la bagi dun ngam ong ba ai ba pius baru ndai ba ai bagi ko baca dak kilak
Detang itai jingno jingiran amanga sutu agi jikulan. Mastu itai kelot tengah on berpersiam kunai ben yarab dan yaki beduk masuk. Nama ngadang dodok ngadang keren ben puski badan ben ngadang dodok itai laila ko sya ben ay yaki bapang pistol. Dala songok la sya kalau cuma sya mai. Yo kene laila kene yuki kun kene cuma te mo ka fi gini rambak jungi ki balon ki bikon balon kolok pawal si kai mo mayiru mo perta ye ce bere ni nga on barok ni ye ce bere re ye ce bere rengkat berkaroi kapa su ye ce bere khla kasro kumpul sosi jungi ni ye ce bere kat bawan ko ngapkran ye ce bere wet ruai jiwai rikasi wet hendai khlam karoi kapa te don kisnong kiba sumut batang na karaw kumbang surok hakapang akistam dadadon ka surok donglet yora kajaka suma dongim tang na karaw kumbang surok klatno tang na karaw kumbang kisop sentar PSC don kiba stam umlak football di sinto wai singai myo dawai klatno nyimyo berpaskul untuk yang sekolah kisnong kitau Mentang isu baru apa kalau kita lawe yang kita nak kita beriak baik kajian cista kapule kaputi. Tam nak kalau pembantu sekolah kita nak cumi kisnong kita tahu ni ajo sejo kata kene kajian cek beriu, ia cek beriu. Kemudian dalam kita pang kita stem kita kulat konstruksi cumi ngalai ngarung jangan tek dengan ngalai sesnong di orang pekdam sedang stem hang indang ngalai pek indang ngarung yang boleh pikir suki hostal ane kum negalong nyilakut lah dan lepet tu dalam kutlat kemudian cukup leh itu jam no kalong hi kibi orang ala ayat tu balak kutlat tu borok ni benar dia kepisah benar dia kepisah sekarang beri biar klik untuk mau si pisah dia borok itu kan pisah borok itu kan ni benar nampi ni perkelalut hai kata kita ngerti mentali nga ima yo hadir kali si kali jikut jong election tip kalau kumu ben sokset balai sokset kam dei ko pa pio so number ko sokset ka banganti pat ka jik sokset ka cuma la nam berkut damla am berkut hatta ka por yo tei betok utai nang tam berkut sokset nang tam sokset nanti nya kita kilo ba mo na kali ka parti ka pa selek ba pius naman ba ko ang ba pius naman ba pius baso ba mo maluno mudin baso kasi kawa si kawang hai tam na bela ni ngipul knare baso apa ni kawang hai tu ti jo mo ta kali ka ko